Psalm 97, verse number 11. Nagplano ko mabasa upat ka verses, pero karon magbasta usa na lang para sa time. Psalm 97, verse number 11. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. That means gladness is sown for the upright in heart. Ang kahayag gipugas alang sa matarong, ug ang kamaya alang sa matulid diha sa kasing-kasing. Title of my message is that first sentence of the verse, light is sown for the righteous. Ang kahayag gipugas alang sa matarong. Magapon na ta, ayaw mo story ta, kabayan niya na karumbuntag. Father, would you bless the message this morning? Would you strengthen my voice and give me energy? Lord, I pray, God, you'd help our people to focus and keep our minds alert to the truth. I pray, Lord, you'd fill me with your spirit as I preach your word this morning. Empower me, use me, dear God, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Again, Miyerkules, basa ko sa kong Biblia diya sa Psalms. Kung niabot ko sa Psalm 97, kung samtang akong nagbasa sa Psalm 97, kalit lang kuptan ang akong kasing-kasing, niining pipila lang mga pulong. Light is sown for the righteous. Ang kahayag gipugas, gitanom alang sa matarong. For some reason, ang akong kasing-kasing nadani niya ng mga pulong. Ang kahayag gipugas alang sa matarong. Now, if you really think about it, kung mag-stop ka, maghuna-huna, walay klaro ka na sentence. I mean, unsaon nimo pagpugas sa kahayag? Di ba? Why klaro? Nainumdum ko sa diya si Brother Young o Brother Wittig na diri nagpakita ko nila sa property nga syempre silang nagtabang na mo si Brother Young nag-encourage ni Brother Wittig. Si Brother Wittig ang naghatag, but Brother Young was the one who organized it and encouraged us to purchase the property. So something na sila dere, si Brother Young nangotanan ako, he said, na ba kay plano nga maghimo nining a property nga nindot tanawon sa umaabot and you know, syempre English siya, but something like that. Do you have a plan to, to make the property look nice? And I said, wala ko gabalo. I said, si Brother Michael magatiman niya na, wako kabalo kabayan niya na. And Brother Michael's been nag-working siya dito at bang sa property, nagtanong siya sa did you call it sagbot? Ang sagbot, nagtanong siya sa gamay nga bahin sa sagbot, and nagtanong siya sa lain-lain plants dito, tapat sa among bagong koral. Nakita niyo yung bagong koral? Our property is no longer the neighborhood highway, so nindo kayo ka na, and nalipay si Gillette ugladets kabayan niya na. But anyway, so si Brother Michael, nag-work siya, the last few weeks, nag-working siya dito sa property. And I was asking him last week, I said, nga naman gamay kayo ang sagbot dali. He said, oh, kana mo tubo. Hinay. I said, nga naman dali karon. And, but anyway, so Brother Michael's been doing a good job. And nalipay ko nga, siya ganahan niya na kay ako dili. And so Brother Michael's out there making the property. Last week, nagbutang siya sa mga bato, palibo sa kahoy. And I think he was trying to plant the rocks, pero wa siya kabalo ang mga bato, dali makatubo. But anyway, can you imagine? Ugma sa buntag, muapit ka sa church, pisa nun sa irason, ikaw muapit sa church. Na si Brother Michael, nagtanom, nag-working siya dito, what's the word? Is it kalo? Nagkalo siya sa mga buho dito, aron magtanom. So ikaw, magdoon ni Brother Michael, mga tanong, Brother Michael, unsay mong pugason dere? Kaya si Brother Michael mutindog, mutano diretso sa imong mata. O siya musulti. Nahay problema sa among property dere. Sa gabi, ngik-ngik gayon. Pero nakoy plano. Karon, nagtanom ko og kahayag dere.
Pipila ka adlaw mo tubo na. What na'y kangit-ngit sa gabi dere kay magtanong ko sa kahayag. Sigurado ba? Brother Michael, bro? Okay ka? Sigurado ba? Oy! Brother Michael says, tanawa. Tanawa dere. Tanawa. Alisa! Tanawa. Dito sa buho, na'y kahayag, di ba? Oh, nakikita ko, naigamay nga kahayag dito. Karon magbutang ko sa yuta, maglubong ko sa kahayag. Tanaw, ako maglubong, nagyapon ng kahayag sa ubos. Brother Michael, I don't think so. Murag, what na kahayag sa ubos? Oh, nagyapon! Mansay mong hunahunaon? Brother Michael, okay ka? Nabaw ba ka? Kanyang mundag? Ang init ka ayaw karon nay sulaw. Paigo ba ang iyong pag-inom og tubig? O basin nag-inom ka og lain? Kung ang tao magsugod og istorya kabahin sa pagpugas sa kahayag, natro kayo nga kita makulbaan gamay kay naay problema sa iyang utok. Dili ka makapugas sa kahayag. Kung mubutang na ang yutawan na kahayag sa ubos o sa ilalo. Pero sa atong text verse, ang Diyos ang nagingon. Ang kahayag, gipugas alang sa matarong. Unsay pasabot niya na? O mas importante pa, unsay kalabutan niya na sa atong kinabuhi karon. What does God mean when He says light is sown for the righteous? Ang kahayag gipugas alang sa matarong. Planting, ang pagtanom, ang pagpugas. Planting, watch me now, this is important. Planting always points toward the future. Ang pagtanom kanunay motudlo ngadto sa umaabot. When you plant something, you don't have it today, but someday you will have it. Kay kung naibutang nga pugason nimo, wala kay bunga gikan niya na diretso, apan pohon-pohon kana mabatonan nimo. Padulong na apan wala pa may abot. So, kung naay kahayag nga gitanom o gipuga sa lan sa mga matarong, bisan kana wala pa nakitaan nila, nasayod sila nga kana padulong naman. That's exactly what David is talking about in Psalm 27 verse 13. Go to Psalm 27 verse 13. I'm going to tie it together for you. When God said light is sown for the righteous, syempre wala siya nakastorya kabayan sa kahayag nga magikan sa siga or magikan sa adlaw or gikan sa bituon. That's not the kind of light He's talking about. He's talking about the goodness of God that comes into our lives. Psalm 27 verse 13. Psalm 27 verse 13. Si David nagingon dere, I had fainted. In more modern English, we would say, I would have fainted. Pero dere, I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. What is the land of the living? Kana dere sa kalibutan. Wala pa namatay, wala pa sa langit, na dere. It's not talking about the land of the living in heaven. It's here on earth. Siyempre, kitang tanan mahibalo nga kumubot na ta sa langit, mo kita ta sa kamaayo sa Diyos, we'll experience all of God's goodness. But David says here, I believed I would see the goodness of the Lord in the land of the living here. Bisaya, ako naluya na unta. Kung wala pa ako mituo sa pagtanaw, sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi.
Here's what David is saying. Naay panahon sa una sa akong kinabuhi nga wala ko nakakita sa kaayo sa Diyos. Naglasud ko, anak ko diya sa panahon nga ngi-ngi. Anak ko sa panahon sa kalisod o kangi-ngi. Wala ko nakakita sa kamaayo sa Diyos. Pero, nagtuko gihapon na kana padulong o ako mo kita puhon-puhon. David said, there was a time I couldn't see God's goodness, but I believed it was coming. O kana ra, ang ras nga wala ko naluya o miundang diha sa panahon sa akong kalisod. Diha sa panahon, we could say it this way, diha sa panahon sa kangi-ngi. Nga midanga sa akong kinabuhi. Paminaw kanako karon. Diha sa kinabuhi sa matag Kristohanon, naay mga panahon sa kangi-ngi. Apan, atol niyanang mga panahon na ang Diyos mohatag na kanato nining nindo nga saad. Light is sown for the righteous. Ang kahayag gipugas alang sa matarong. Now stay with me for a second. Kung magtanong ka sa liso, you can't see it anymore. Tinood ba? Dili ka makakita karon kay gilubong na kana ang paagi sa pagtanom. 'Di ba? Kung naay kahayag nga gipugas para nako, dili ko makakita karon. Light is sown for the righteous. But I want you to notice something else very important. Look at the tense. Do you have your Bible still? Tanaw I forgot what verse it is because I just copied the phrase. Verse 11. Tanaw verse 11. Let's read it. Light is sown. Kanusa ang pulong is? Past, present, or future? Present. Is sown. Here's in the sign is gi pugas. Here's the idea. Nahitabo sa una pero nagihapon hangtod karon. Light is sown. But what I want you to notice is it doesn't say will be sown. It already is now. Stay with me. Wala nagingon dere nga ang kahayag pugason pa. Kini nagingon nga ang kahayag alang kanato. Diya sa panahon sa atong kangingid ang kahayag alang kanato gipugas na. Kung naningkamot ka nga magkinabuhi sa matarong nga paagi, apan nakaplagan nimo ang imong kaugalingon diha sa panahon sa kangingid, makasigurado ka nga naanay kahayag nga gitanom na alang kanimo. You can't see it yet, but it's planted. And it points to the future. You can't see it today, but you'll see it in the future. Dili makakita karon pero makita gyud ka sa umaabot. It's not going to be planted, gitanom na. Og kung ang kahayag gitanom na, ang alanihon padulong pod. Are you listening to me this morning? Light is sown for the righteous. Kung makaplagan na to, kung makaplagan nimo, ang imong kaugalingon diha sa grabe kayong ngit-ngit nga panahon, kung dili ka makakita sa kahayag, dili ka makakita diha sa kangit-ngit. Watch me now. When you can't see, because have you ever been in a situation you just couldn't see where God was taking you? Ngit-ngit gayud ang tanan mong palibot, ngit-ngit kayo. Dili ka makakita sa plano sa Ginoo at tubangan nimo. Kung dili ka makakita, kini nga bersikulo nagbagting sa kamatuoran nganhi kanato. Bisan ngit-ngit man ang imong kahimtang karon, kung maningkamot kang magkinabuhi nga matarong, ang kahayag padulong na. Kaya ang Diyos nagtanom na sa kahayag para nimo. When you can't see, you can still hear the good news. The light is coming.
Just like in the middle of the night, alas 3 sa buntag, ngik-ngik kayo, pero kabalo ka sa dali madugay. Ang sun, what is this in the sign? Salop? No, that's sunset. What is it? Magsilang. Salop is go down. Alas 3, alas 4, ngik-ngik ihapon. Pero kabalo ka sa dali madugay, ang adlaw, magsilang na. And that's what God's saying here. When you're in the dark, listen, Christian, the light is coming because God already planted it. Ayaw pag-undang diya sa ngik-ngik na panahon. Ang kahayag nga lang kanimo gipugas na. Light is sown for the righteous. This morning I'm preaching about just that little sentence. The Bible's amazing. One little sentence, but there's so much truth. Half of a verse, katunga lang sa bersikulo, pero dako gayon ang encouragement. Light is sown. Right now, light is sown. When I look at this little sentence, kumulanta ko niinik nga, pipila ka pulong, nakita na ko ang tulo ka butang, garang kong mag-share kaninyo karon. Why don't we do this? Pwede ka mo musibog gamay, aron si Jalette maglingkod dito. Pwede, siya sibog ka. Kapod Norvin. There you go. Salamat kayo. Salamat. As I look at this verse, I see three things. I have an alliterated outline this morning, ladies and gentlemen, in Visayan. Here we go. Unsa atong nakitaan kumulanta tanini nga verse. Light is sown for the righteous. Number one. Una sa tanan, nakita na ko ang paglaom. Just put that word paglaom. We don't even need the Just put the word number one, paglaom. That's what I've been preaching for the last 10 minutes, 15 minutes. Diha sa panahon sa kangitngi, napay paglaom kay ang Diyos nagsaad sa kahayag. Kung ka diha sa kangitngi, kung dali ka makakita sa kahayag, makahawid pagkagihapon sa paglaom nga nagikan nini nga bersikulo. Light is sown for the righteous. Kung gipugas na gayud ang kahayag, sa walay duha-duha, ang kahayag moabot. When I look at this verse, I see hope. Makikita ko paglaom alang sa umaabot. Sometimes the dark times are very long. Usay dugay kayo ang panahon sa kangitngit. Usahay sa atong natro nga kinaiya magsugod ta og duda. Magsugod ta maghunahuna. Murag kini nga kangitngit walay katapusan para nako. Permanente kini nga situation sa akong kinabuhi. But God says light is sown. Ang kahayag gipugas na. I see hope. Hope for the future. I have a question. Nakatanong ba ka sa liso, sa bisang kanusa sa imong kinabuhi? Have you ever planted a seed? Kita nagtanong sa liso sa imong kinabuhi, basin sa, kung dili sa imong balay, basin dito sa klase, na agricultural class or something like that, di ba? You ever planted a seed? Makakita ba ka sa liso, samtang ikaw naghula nga kanamo tubo? Makakita ba? Wala. Wala. Did you go in with your hands and ikaw ba naghilabot sa liso aron maghimok niya nga motubo? Did you do that? No, kung ikaw maghilabot unsay mahitabo, dali mo tubo. Di ba? Did you make the seed grow? Yes or no? No, kanang bahin sa Ginoo. Di ba? So unsa imong gibuha? Nagtanom ka sa liso. Dayon nagbukbuk ka ug nagasalig nga ang Dios nagalihok diha sa lugar nga dili makit-an nimo. Why do you pour the water? Because you believe that God is doing what God always does, which is He's gonna make it grow. Nagatuo ka nga ang Dios nagalihok diha sa dapit nga dili makit-an nimo. Sakto ba? You trusted that God was working below the surface where you couldn't see. So let me ask you a couple questions this morning. Naningkamot ba ka nga magkinabuhi diha sa matarong nga paagi?
If so, kung tinod ka na, nagatubag ka sa saad sa Diyos na siya nagtanom na sa kahayag alang kanimo. Let's look at the verse again. Look at the verse again. Light is sown. Look at the next word. Every word of the Bible is important. Tanawang sunod pulong. Light is sown for the righteous. Ang kahayag gipugas alang sa matarong. It does not say that light is sown by the righteous. It says light is sown for the righteous. That means somebody else has to do it. Kung ang kahayag gipugas alang kanako, kana nagpasabot ang lain ang nagpugas. Kinsa man kana. It's God that plants the light. Ang Ginoo ang nag-andam sa kahayag para sa atong umaabot. So I'm asking today, do you believe that God has already sown the light for you? Pastor Mike, ngi akong kahimtang karon. Nagatubag ka nining sa adere. Kipugas na daan sa Ginoo. Ang kahayag alang sa imong umaabot. Kung nagatubag ka niya na, kupti manggayud, kini nga paglaom, ang kahayag padulong na. O kung ang kahayag padulong na, ang kangit-ngit, dili, how do I say this? I don't know how to say it. The darkness can't last forever. Kung ang kahayag mo abot, ang kangit-ngit mo layas. There's never a fight between light and darkness. When the light comes, the darkness leaves. Always. Always. Kung mulanta ko nining a verse, mukita ko sa paglaom. Diha sa panahon sa kangingi, naay kapaglaom. Kay naay kahayag gipugas daan. O kung gipugas manggod, moabot na. Moabot na gyud siya. I don't feel like I said that quite right. It will come. Number 2. Number 1, nakita na ko ang paglaom. Number 2, nakita na ko ang pasensya. Light is sown. That means I can't have it today. Kini ang bahin sa mensahe nga dili ko ganahan. Ako ni Uli sa gabi nagyingon ni Ma'am Ruth, wala ko nagatusa kung walihon ugma. I hate waiting. I am an American. And all Americans are impatient. At least that's what Filipinos think, diba? Kung naan ako sa panahon nga ngi-ngi, dili ko ganahan nga ang Diyos mo tano mong kahayag alang kanako. Ganahan kong kana itunol kanako sa Diyos karon dayon. O mas mayo pa, gahapon na lang. Planting by its very nature must include waiting. Walay tao mo puga sa lisok karon o mo kuha sa abot ugma. Sa taniyo kana nga pulong abot ang bunga sa imong pagtanom ang alanihon. Kung ang kahayag gipugas alang sa matarong, kana muhatag kanato sa paglaom malang sa umaabot. Pero kana nagpasabot pod na kinahanglan ta sa pasensya karon. Amen. Go back with me to Psalm 27. Remember we read this earlier. Yes, we did. Atong gibasa kaniya Psalm 27 verse 13. It's amazing how different parts of the Bible connect. Psalm 27 verse 13. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Ako naluya na unta, meaning naluya og miundang,
Kung wala pa ako mituo sa pagtanaw sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Atong gibasa kana ganiya, David was saying, I would have collapsed except ako naluya, ako may undang na except nagatugayud ko nga ako mukita sa kamaayo sa Diyos. Samtang buhi pa ko diri, I believe God's goodness is coming. That's what we're preaching about this morning. The light, the goodness of God, it's planted, it's coming. Tanawang sunod verse. Verse 14. What's the first word? Wait. Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Paghula diha sa Ginoo, pagmaisogon. It takes courage to wait on God. Gikinahanglan ang kaisog aron maghula gayud sa perpekto nga timing sa Ginoo. Pag maisogon ug siya mulig-on sa imong kasing-kasing, paghula ako nagingon diha sa Ginoo. Wala ko kabalo kung naibisan unsay bahin sa Christian life nga mas lusod kaysa paghula sa timing sa Diyos. It takes faith to wait. Faith and courage. Pero ganan kong mupainomdom kaninyo karon, ang Diyos kanunay moabot sa tukmang panahon. Dili gayud siya sayo, dili gayud siya ulahi, maglihok na siya sa tukmang panahon. So what do we need? Patience. Patience. Patience is trusting God while you wait. Ang pasensya, or sa lalong nga Bisaya, pagpailob, ang pasensya, ang pagpailob, mao ang pagsalig sa Ginoo, samtang ikaw maghula para sa iyang timing. Turn with me to Hebrews 10:36. Hebrews 10:36. I would just like to announce in advance, I don't believe this verse either, just so you know. Hebrews 10:36. Hebrews 10:36. Look at the first 6 words. Hebrews 10:36. Kunana, say amen. For ye have need of money. Oh, that's not what it says. For ye have need of a good job. That's not what it says. For ye have need of an uyab. That's not what it says. For ye have need of patience, that after you've done the will of God, ye might receive the promise. Kay kamo nagkinahanglan og pailob, aron human kamo nakabuhas kababuton sa Dios, kamo mahimong makadawat sa saad. Light is sown for the righteous. But that means you can't have it today. Ang kahayag gipuga sa lang sa mga matarong, pero kana nagpasabot dili wala pa nabatonan nimo kana. You have need of patience. Number 3 this morning, hapit na tahuman. Number 1, I see makita na ko ang paglaom. Makita na ko ang pasensya. Number 3, nakita na ko ang paghukam. Do you still have your Bible? Are we still in Psalm 97? Now you have it memorized. You probably don't need your Bible. Ang kahayag, gipugas, alang ni kinsa. Come on now. Are you with me? Light is sown for the what?
Ang kahayag gipugas alang sa, notice very carefully, ang kahayag dili gipugas alang sa tanan. That's not the promise. Kini nga saad alang sa mga matarong lamang. Pastor Mike, I thought the Bible says, wala ay matarong, wala bisan unsa. Yes, there's no one who's righteous like God, but there are Christians who allow the Holy Spirit to change their lives and they seek to follow God's will. And God calls them righteous. Now, I have a question. Nakoy pangatana. Kinsa ang muhukam kanato aron mo decision kung kita ba mga matarong o dili? Muhukom ba ta sa atong kaugalingon? God is the judge. So I see hope na paglaom. I see patience na pasensya or gikinahanglan ng pasensya pero na pud paghukam. Ang tibok chapter sa Psalm 97, ang tibok chapter nagistorya kabahin sa kalipay sa katawhan sa Diyos tungod siya ang Diyos maong judge. That's the whole chapter. Rejoice, ang Diyos ang hari, siyang maguhukam. Pero ganun ko kita magatras one chapter lang. We could look through the whole chapter of 97, but for today, let's go to Psalm 96. One chapter back. Psalm 96 and verse number 9. We're going to read 5 verses here. English, Dayon, Visaya. I'll try to read straight through and see if I can stop myself from preaching in the middle. Psalm 96 verse 9. Psalm 96 verse 9. Kung nana say amen? O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Say among the heathen that the Lord reigneth. The world also shall be established, that it shall not be moved. He, the Lord, shall judge the people how? Righteously, meaning according to His law. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar, and the fullness thereof. Let the field be joyful and all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice before the Lord. For He cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with His truth. I'm not going to read that all in English. I'm going to just read verse 13 because it says everything the other verses say. Sa atubangan sa Ginoo, kay siya nagaabot aron sa paghukom sa yuta, siya muhukom sa kalibutan pinaagi sa pagkamatarong ug sa katawhan pinaagi sa iyang kamatuoran. God judges the people. God judges His people according to His truth. The word judge doesn't mean punish. Ayaw kalibog. Kita mo gamit sa pulong, ang Diyos mo hukom sa sala. Tinuod. Pero ang pulong judge, hukom, dili magpasabot silot. Ang pulong hukom nagpasabot maghimo sa decision, matarong o dili, o unsang resulta sa decision. So usahay na pagsilot, usahay na ganti. So ang paghukom, dili magpasabot silot. Nagpasabot decision, matarong o dili. Ang Diyos nagingon, ako mohukom sa tanan, sumala sa akong kamatuoran, dili imoha. Naidaghang tao mo suli, well, pastor, para na ako, dili importante. Bisan unsa imong isulti sunod, dili importante. God doesn't care about your truth. Bible says in John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Balaan na sila pinagi sa imong kamatuoran ang imong pulong kamatuoran. Kini ang sukdanan. Sakto ba? Nga gamiton sa Diyos tiya sa paghukom sa iyang katawhan. God judges His people according to truth. Now watch. Nay paghukom. Unsang paghukom? Light is sown for the righteous. Kinsa magdesisyon kung matarong ko? Siya. Unsa ang iyang sukdanan? Kini. Usahang tao musulti. Well, naay mga butang ang giwali ni pastor. Ganang ko ni pastor, pero naay mga butang giwali niya.
I just don't agree with it. Di ko mag-uyon niyan na. I have a question. Did it come from the Bible? Your pastor is very careful. When I am giving my personal opinion, I tell you. Usay ako musulti. Dili ko sure ka ba nini, pero kini akong giunuhuna. I'm very honest. Very honest. Pero kung dili ko musulti niyana, it came from right here. So kung ang pastor magwali sa kamatuoran gikan sa Biblia, uy ka musulti, di ko mag-uyon niyana. Nagasupa ka sa iyang kamatuoran o kanang sukdanan sa paghukam sa imong kinabuhi. O ang kahayag sa imong umaabot. Kana nga saad, giba, sa imong pagkamatarong. Now don't misunderstand me. There's no perfect Christians. Pero naip mga Kristohanon nga naningkamot kutob sa ilang mahimo nga mosunod sa pulong sa Diyos. When God shows them truth they did not know before, they don't argue with it, they change. Ang Diyos mohukom sa iyang katawhan sumala sa iyang kamatuoran. Ang atong hunahuna way labot sa iyang paghukom. Turn with me to Proverbs 28 verse 9. I'll show you a verse. Proverbs 28 verse 9. Proverbs 28 verse 9. Kunana say amen? He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Ouch. Siya nga nagalingyo sa iyang dalunggan. Lingyo is, kana, di ba? To turn away. Siya nga nagalingyo sa iyang dalunggan, gikan sa pagpaminaw sa balaod. Bisan ang iyang pag-ampo, mahimong dulumtanan. That's really strong. Can I ask you a question? Naabay mga bahin sa Biblia nga gibaliwala nimo? Let me put it this way, practical. Naabay mga panahon nga ang pastor mo tindog o mag-announce sa topic sa mensahe o diretso magpagahi ka sa imong kasing-kasing sa dili pa sugur ang mensahe? Kabalo ko unsayang ikasulti, dili ko mausob, mag-decision daan. You are turning your ears away from the law. And the law is God's measurement of judgment for righteousness. Now, for salvation, we're not talking about salvation. We're talking about God looks and says, righteous, unrighteous, good, bad, maayo, dautan. God is judge. This is his measurement stick. Sukdanan. And when you choose to ignore the parts of the Bible you don't agree with, you steal God's promise from yourself. Ang kahayag, gipugas, alang sa mga matarong. But when we ignore God's word, we cannot claim to be righteous. Go back to Psalm 97. Let's read the whole verse one more time. Psalm 97:11. Kunana say amen? Give you another second. Kunana say amen? Light is sown for the righteous. And gladness is sown, is what it means, for the upright in heart. Ang kahayag gipugas alang sa matarong, o ang kamaya alang sa matulid diha sa kasing-kasing. Kanindot nini nga saad sa Diyos. Kung nagasunod ka sa iyang pulong. Unsa atong nakita nining a verse, paglaom.
light is already sown. Diya sa panahon sa kangingit, nanay kahayag, kitanong daan. Kinahanglan tawag pasensya samtang maghula ta. Pero na paghukam. Before, Masaya, sa dalit pang Diyos mupugas sa kahayag, una siyang mususi sa atong kinabuhi. Now, thankfully, God is merciful. Malaloy unang Ginoo. We're not preaching about perfection, kay walay tao perfecto. Pero kamusta imong kasing-kasing? Nabay mga bahin sa Biblia nga dili ko mo uyon niya na. Pero kung nasa Biblia, naunsa man ka? Why, I don't agree with pastor's interpretation. Have you actually read the Bible yourself? So often, when we disagree with what the pastor preaches, it has nothing to do with Bible study. We make the decision based on our own feelings, not on the Bible. Great hope. Pero not a requirement. You want to claim the promise, you have to seek to follow God's will. So I ask, are you striving to follow God's word? Kung mukat-on ka sa bagong kamatuoran, do you let that change you? Or magpadayong ka gihapon sa imong daan na andan? Kung naka sa panahon sa kangingit karon, paminaw. Kung naglasod ka, na sa panahon sa kangingit, basta, nagayod ang paglaom. But you gotta follow God's will. Kinahanglan mo sunod sa iyang plano. To claim the promise, you have to live the life. Thank God. You say, well, Pastor Mike, as far as I know, sa tanan akong pagsabot, nagsulay ko, naningkamot ko mo sunod sa kapabuton sa Diyos, magsunod sa sugo sa Diyos, then you can claim the promise. Light is sown. It won't be dark forever. Dilit mangit-ngit hangtod sa kahangturan. Light is sown for the upright. One every head bowed, every eye closed.